Vậy mơ tu sao nhóm phơ khai đồm ật. Nhóm xong say chlong bia ná cột màu à. Chlong phơ bao vậy? À plau ai là bỏ xạ xa ra. Trời mai anh, bây giờ trời mai anh. Ôi, anh cho cái áo, tao ná oi âu. Anh mơ, quả bán bẹ mía, đó cái áo cho ở lình. Ôi, xong bây giờ mụ cà pía còn bẹ. Bà anh bẹ mụ cà pía ná score lại. Dạ chuột đi. ញ៉ាំជាមួយ hot dog លាក់គីដ៏សម្បូរបែបប្លែកឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើពីនេះ hot dog លាក់គីញ៉ាំលេងក៏បានឆុងមីក៏បានដាក់ក្នុងសាំងវិចក៏បានញ៉ាំបែបណាក៏ឆ្ងាញ់ Anh cho một xin cái du mẹ. Anh cho mà prơ ơi. Anh thấy con tọc ở hall pê mơ. Viêm ó tê mía pênh sao. Anh cho bà oi cân mày. Tao thả hào về lớn đó. À. Bà thả bà nhạp khả năng này. Dụ bò rồi bẹ uôn kia sẵn âu. Anh bẹ tê plạ tin. Anh bẹ mía. Anh bẹ đỏ có bò. Tao uôn là cô gặp láo bò. Âu. Hay trong xin đa chanh kia thử ấy. Anh ấy hào thả cha tạ tin nương cái nè. Ê thả mình Mình Tao Lỡ đó mình bỏ cho mình thấy ở rồi. Bà nhà bịa mụ cà bịa phong ồ. Hãy cho mình bàn camera với tao chia chê với nhân à. Anh đòi chơi ngon ngọt với vậy. Hãy bắt cam thi tuần nào ở đi. Anh cho em bơi kẹp lao. Vậy mơ tu sao nhóm phơ khai đồm ật. Nhóm xong say chlong bia ná cột màu à. Chlong phơ bao vậy? À plau ai là bỏ xạ xa ra. Bà thộ xạ sệt ơi. Côm bà can khnhóm mà đăng ấy tê. Mà cháu lên bỏ xạ xa ra cháu. Đã biết bộ đài. Hai ta kia mà đăng có bà can ấy. Xong ôi bà mày nâng chui. Chui thè xa con cháu đi ở ba sực đây sốc sực đây chùm rơn. Sa thụ. Ai cháu á thì giót đó trong sốt chọn tăng vô mà phắc chia cho ngư mà liên bốc á. Bạn gì? Nạ miền bồn ơi. Sốc nâu mùi nhôm vinh. Hay vô đòm bơ nhôm tần na. Ê xâm nà đã biết bồn mà nâu cho mùi. Sa thụ. Té nhôm style té đó bồn bơ nhôm mấy giây. Bộ plau. Nè mấy Facebook quái kia ruột bi mình. Chôm. Anh đi Facebook bu ta. Hay mấy tăng ruột bi mình. Nó mấy đắng. Hay cho tu sạp quái thần ai cho. Nè tu sạp ai nhờ khai chết đôm ớt à. Mà chắc à bí lối bạn ấy chẳng. Bây giờ chẳng tu sạp à bí lối bạn ấy chẳng không. Bây giờ trời mai anh. Ôi, anh cho cái áo, tao ná oi âu. Anh mơ, quả bán bẹ mía, đó cái áo cho ở lình. Ôi. Xong bây giờ mụ cà pía còn bẹ. Bà anh bẹ mụ cà pía ná score lại. Dạ chuột đi. Bà khe, pi khe, bầy khe, buồn khe, prap khe. Cô bối chân đánh và liền. Cô buồn liền. À plau. Anh không biết mà phá liền bôi ai đây à. Âu ơi. Âu. Ai vì à bệnh. Cô tu pu guap ai âu. Ai thả bệnh cô tu pu guap à. Guap ai âu. Không biết sao anh bôi gì. Sài nhà ơi mày còn guap phôi bê. Bà biết âu ấy đó. Ôi mày xì chợt bê. Cô bôi xì bao mà gái mà phây bê mày thơ mày rua. Cho mày ai. Không biết anh mà phá lên cho bà plau cái. Con này con. Chạy cát ngôi còn lươn mày. Mày chế được cái mà vô bấy. Bà lâm lá tích ba chỗ ở mày chứ ngào. Hay cho hãy còn miên cầm nát mẹ à miên cầm nát. Nếu mà không phải âu hãy đắng. Sao lại hãy ngọt mong. Bạn mẹ. Con mẹ chụp chót tránh bộ cái tia đây. Con lấu chả đó mẹ. Con miên con bạch bỏ mẹ. Bạn mẹ. Bóng bi. Bài ba lôi mò bà nà. Lôi anh xóm. Con bi chẳng xóm lôi tiết. Còn má chả má vào ngắt đi.
សុំតលុយហើយខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងមានលុយណានសុំហើយធ្វើដល់អាប៊ីបងហែងមើលស្ដីឲ្យភ្លាមកែខ្លួនភ្លាមអាកូនមានកូនពេជ្ររបស់ម៉ែ បាទម៉ែអូអាប៊ីហើយតាណាពូហើយលួចទូរស័ព្ទអញហើយចូលទូរស័ព្ទឲ្យស្អាតមែនពូអានឹង10ម៉ាន ណែអាប៊ីហើយកុំប្រាប់តែឲ្យលុយទូរស័ព្ទគេទៅលក់យកលុយបន្តិចក្បាលឈូកមកឲ្យអញ ហើយកុំនិយាយវាងដានអញដឹងអស់ហើយទូរស័ព្ទអញនៅណាណែពូពួកឯងចោលយកមានផោះតាងប្រយ័ត្នខ្ញុំប្តឹងហេបាច់ប្តឹងអញទេអញប្តឹងហើយអើយអញមានផោះតាងហើយយក Facebook អញទៅដូរដាក់រូបហេពូខ្ញុំសុំទោសពូខ្ញុំដឹងខុសហើយទូរស័ព្ទពួកឯងខ្ញុំយកលក់បាត់ហើយ មកអាចចង្រៃអាកូនជឿមឆ្កែហើយលក់នៅណាហើយលក់បានប្រហែល ម៉ែអើយគេឲ្យ150ខ្ញុំលក់បាត់ហើយ ម៉ែកូនមាសកូនពេជ្របែងឥឡូវកូនចោល100កុំមកខ្យល់អញអាឃ្លិចហើយយកទូរស័ព្ទយកមកគេភ្លាមហើយតិចជាប់គុកឯង ដឹងដល់ដែរម៉ែអើយខ្ញុំលក់ឲ្យអ្នកទិញទូរស័ព្ទខូចតែអត់ខូច ចប់បាត់ហើយពូអើយដឹងទៅដល់ណាហើយច្រឡំគិតមិនចោះ មានគិតមិនបងដោះស្រាយខ្ញុំខ្ញុំប្តឹងចូលគុកអើយម៉ែកូនចង់ជាប់កូនម៉ែចូលកូនផៅម៉ែអត់កើតទេឯងតើទៅប្រាប់អាប្លុកឲ្យហើយសុំចុះចាយឲ្យមកមិនចាំ5ខែតួនេះអាគុកអើយឯងសុំចុះចាយឲ្យអើយអត់អាប្លុកអើយឯងឈប់និយាយរឿងហ្នឹងឯងខ្មាស់ហេងគោឯងមួនហ្នឹងឥឡូវងាប់ទាំងអស់ហើយចុះអីកូនចៃដនម៉ែ iPhone អាមីយកទៅលក់បាត់អេក្របីចោគោអាចងាប់ឯងដល់សសាច់ឯងចុះដល់7ឯងបាត់ដល់7អញពលីពុំដោះស្រាយអូយ៉ាចោប្លន់អូនោះអាពីនោះអូចុះទៅជើពាក់មាសធំម៉េះកន្លែងអីម៉ែមើលខ្សែដៃអាណាថៃពាក់កន្លែងវិញហើយមិនពាក់5ខែលេងបានអូបាខ្ញុំសុំចុះចាយហើយអាគូខ្ញុំតែ4ហ្នឹងខ្ញុំបុកស្មៅមួយថ្ងៃ20មេឥឡូវងាប់បាត់ហើយអាផ្លូវនេះទូរស័ព្ទវាអាដល់7ហ្នឹងចោលលួចបាត់ដែរហ្នឹងយ៉ាទៅអូបាទអ៊ំពួកខ្ញុំសុំចុះចាយហើយចូលមកឯងបានលុយបំណាទិញមាសធំម៉ែអ៊ំឯងលក់ស្រែអូអាស្រែគេឲ្យ60000លក់បាត់ណែពូលក់បាត់ហើយលក់បានតែ25000អូគេឲ្យ60000លក់25000ហ្នឹងហើយបើចូលមកខាតខ្ញុំទៀតអូឯងឈ្នះហើយគេអស់តែម្នាក់2000ណាហើយអូឯងខាតដល់រាប់ម៉ឺនណាចូលដែរអញអត់ស្រែស៊ីទៀតចប់ហើយអូឯងលក់មាសប៉ុណ្ណឹងហើយទិញខ្សែប៉ុណ្ណឹងវិញធ្វើមិនបានអូអត់កើតទេអញទៅ5ស៊ីតយកមាសទៅលក់យកលុយទិញខ្សែអសនវិញអូឯងអូមាស5លឹងទិញភ្លាមលក់ភ្លាមខាតក៏មិនតិចលៀនដែរអូកាត់បានខាតរកូនសំខាន់អត់ខ្សែស៊ីទាំងអស់5ហាត់កន្លះចែតើឡូវខ្ញុំដាច់60000នឹងមកចែហើយចាញ់កាត់ប្លង់ជូន60000ក៏60000ណាជាតិយកកដោឲ្យគាត់ជាតិលាក់គីតៅហ៊ូត្រីជប៉ុនរសជាតិផ្អែមហឹលចំណែកមួយនេះលាក់គីតៅហ៊ូត្រីជប៉ុនរសជាតិដើមហើយចំណែកមួយនេះលាក់គីតៅហ៊ូត្រីជប៉ុនរសជាតិ BBQ លាក់គីតៅហ៊ូត្រីជប៉ុនរសជាតិផ្អែមហឹលនេះឆ្ងាញ់មែនចំណែកលាក់គីតៅហ៊ូត្រីជប៉ុនរសជាតិដើមនេះក៏ឆ្ងាញ់ដែររសជាតិ BBQ នេះក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងលាក់គីតៅហ៊ូត្រីជប៉ុនហ្នឹងចាយទឹកទៅយកមកលក់ដាច់ទេណាណែបងទើបតែចេញថ្មីរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់បងហ្វេនផលិតផលលាក់គីដល់ទៅពេលបានមកសាកតៅហ៊ូត្រីជប៉ុនអញ្ចឹងបានដឹងថាឆ្ងាញ់បងអាចធ្វើជាអាហារសម្រន់បានណាបងធ្វើដាក់ចូលជាមួយប៊ីក៏បានដាក់ក្នុងសាំងវិញក៏បានតាមការចូលចិត្តតម្លៃត្រឹមតែ500រៀលទេបងហើយបរិមាណច្រើនជាងមុនដល់50%ឯណោះជាពិសេសទទួលស្គាល់ដល់ស្តង់ដារ ISO 9001 14001 និង AACCP តៅហ៊ូត្រីជប៉ុនលាក់គីមានលក់នៅលើទីផ្សារចាំមើលខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំយកមកលក់ដែរហើយព្រោះឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ៎ឥឡូវដីហ្នឹងក៏30000សិនទៅចាំបានប្លង់ចាំបកគលលុយគ្រប់អូបាទចែអរគុណ
ហើយតាណាអូមធ្វើអីណាសនខ្ញុំពុំរាប់លុយ អូយអូមាសតំតែងមកលក់មិនខាតអស់ជាង3លាន ចូលប្រៃអញម្នាងអសនលួយបាន 60000តា អញមិនដែលចង់ឈ្នះខ្លាំងឥឡូវលទ្ធផលឈ្នះហើយនេះចប់អញចប់ម៉ែវាមកបាល់ផ្លែតអស់ស្រែសៀលីងពុនលឺព្រះច័ន្ទដូចផ្លាស់ទូរស័ព្ទស្របល់ខ្បៅដូចគូងាប់ព្រះច័ន្ទភ្លឺមួយចំហៀងដូចបាត់ស្រែ